hoekom moet ek my tandjies borsel? Jy moet jou tande 3 keer 'n dag borsel, sodat hulle sterk en gesond kan wees. Maar hoe, papa? Tandjies borsel om en om, om en om, om en om. Dit laat kieme bries en brom, bries en brom, bries en brom. Tandjies borsel om en om, om en om, om en om. Dit laat kieme bries en brom, bries en brom, bries en brom. Papa, ek dink dit is nou tyd dat ons by dokter Andri gaan kyk. Ja, dis reg. Mens moet 2 keer elke jaar die tandarts besoek. Ja!